Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala syong jialang haka sautrek mutabana jileo arhajar arpo kala syem ya karai ban ajaram syahajar tingka marway syaki breu ki basa haki quarantine center ki bala pej bala penya de ki dorbar snong ha ka jekran bar kinong pathai khobor hadin ka jialang naklyang Chief Executive Member jong ka KHADC uba Tito Starwell Khan ula pentem ba naklyang ka council kala yo pedang ru ya ka thop jong ki breu ki basa haki ni ki quarantine center naki arpwe ngot ki MDC haka ba ya kini kapisa on sa IT badge haki dorbar snong bakin le ya ka badan kam Ngila ada rai mana ka isi bangin sanction siaparo ki ni ki dorbasnong bat ya kini ka pisangin sa ai lembaki MDC bakin ai ki ni mang bet da ka number ni mang bet da ka number kani ka number kalau kat pun ka number jongki quarantine jongki mi ki quarantine te ni mang bet siajar kan kai na mantai we te ka bomot kani ka pisa pat ndai bakal lek segitu gibreu ka syong ha ka tu dorbas nong pa ban penon kame ka la kalong ban thik ding ba me i ne la kalong ban mo ban penlut ki volunteer ne kalong ba kat baki mon ki dorbas nong ni ailat de ki dorbas nong bakin lek ya badan ka kamu tu badan sepungut semua aja badan sangut yo sanada ya kat kum kini galis ngalap ba ka maulai kita ba bun buat ka kawan hadirin jong kata ke ka umroy mulai kita hadu aku teli ki quarantine center bagi don kembang aspa aku